Нәлекпет ытык маны жоно ылжыттара. Эгини баргытын үйнер 2-нче сүрбекке сылы көрсөр. Жоро кеһәгә аксынны ый 31 күнүгер. Кеһә хәтта час 30 минутага Владимир Андросов атынан культурно-спортивный комплекска ыңырабыт. Борекеһе эхигини Остория алыптах түгеннәре, ылбагай ырыалар, үнкү, жәбе хаба көрүжөстер, анюлар күтәлләр. Келин доготтар, үйнер сылы үйәре көтө бар жаннун көрсөөгүн. Кири билет бары соға 200 солковай. Үймүт сыл үйөрү түгер, 90 бастыкы күнүгер. Кеһә хәтта частан баргытын жоро кеһәгә ыңырабыт. Программага келбет бабыр сылынан эйгини ырак сирттен келбет Санта Клаустар әгәрдәлектәре үрдүктәре. Баргытын күтәбет, келин көрүң сәргәң. Кири билет сүз соковай. Ону сәргә саңа сыл бәләгә ден сүйүлә ханю тәңнәбилигән ыңырабыт. Сүрүн биристер, регул мото мотоцикл, сельскай таңа суяр автомат машина, штиль бензопила. Ону тәңе жеғы оққа туттулар мал сал араха. Билет сыната 5 мәхәк солковай. Билеттері артык онна Аргунова Любовь Филипповна магазиннарыттан атылahı қытын сөп. Тетейін саңа сылға бәйіғітігер, чугас жоңғытугар бәләқтің остың.